Zimbabwe is not for sale. Resolution number 1 is from Zvigananda. Ndisati ndapinda mashoko propaganda dzakubuda manje panguva inoi vanhu vachirejecta the resolution number 1 yevision 2030. Panguva inoi vanhu vachiti angori maslogans evanhu Zvigananda vanoonekwa kunzi havari kuona nyika yeZimbabwe ichisucceeda. Saka ndapinda mashoko ari kunyatsobuda pachena chionekwa kunzi vanhu vajamuka. The current situation yavamo munyika yeZimbabwe panguva inoi Zambia yakatarisana the upcoming annual conference. Pana nguva inoi yava very tense. Ndoti subscribe like on the bell icon. Tinda pendo yachipomusa rwamdo anyura chiti we reject the illusion of vision 2030, a political slogan dressed as a promise built on shaky foundations and empty rhetoric. Zimbabweans deserve more than pipe dreams and recycled speeches. We deserve jobs that pay, hospitals that heal, schools that teach, and leaders who serve not rule. Vision 2030 is not a roadmap to prosperity. It's a detour from accountability. It's a distraction from the daily struggles of inflation, corruption, and repression. We will not be pacified by promises while our rights are eroded and our future are mortgaged for political inconvenience. We say no to constitutional manipulation, no to third-term ambitions disguised as national development, no to vision that excludes the voices of the people. Zimbabwe's future must be built on truth, justice, and democratic renewal, not on fantasies crafted to extend power. Ndo mashoko ari kunyatsoonekwa kunzi nyika yeZimbabwe vanhu panguva ino vava kuraisa manje against Zvigananda. They are now rising against corruption. Panguva ino vanyatsokubuda pachena kuonekwa kunzi Zvigananda zvadestroya nyika. Now vanogoda kungo installa mutemo and mamotives anosapota mabusinesses avo necorruption. Pina comment section medu mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe, like, check on the bell icon.